Kaymi programa ikichis. Katistakunaq rimaynin. Waykuna panaykuna ñan chayramikuña llaqtakichisman sunquchakichisman katikistakunaq rimaynin Dios taytanchispaq siminta q'ipiyukus waykuna panaykuna chashkiykuwayka wasikichispi sunqukichispi waykuna panaykuna primertaq taytanchikmantaraq mañarukusunchis papas Diosmanta kunapunchik kakushanchis domingo p'unchay día del Señor chayqa mañaykusunchis panay personanchipas panay Anselma mañaychiwayku persona. Gracias, Turay Valentín, nuqapas ancha hatun taytanchis Dios agradecikuni, kay sumaq p'unchaw, taytanchis yupaychana p'unchawpi, hina kaqtinqa ñawpaqta siempre taytanchis agradecikusunchis, pay kaqtin nuqanchispas purinchis, tuta p'unchaw, gracias Señor mankachun, chayrayku qallarikusunchis, qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi nataq kachun Jesús. Entonces, kunan mañakusunchis, Santo Espíritu yanapayninta, rikaypisi p'unchawkunallaq Pentecostés, hinallataq siempre nuqanchis yanapawananchispak, chayrayku tukuy ima necesidadninchista kay tutaymastinpi churasunchis, sunqunchishwan, almanchiswan, yayninchiswan, kallpanchiswan, chayrayku taytanchis yachachiwanchis kay sumaq oracionta siempre atenciónpi puni, chiqaq tukuy sunquwan puni mañaykusunchis, nisunchis ya, yayaykunaq pachakunapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun, qhapaq kayniyki nuqaykuman hamuchun, munayniyki ruwasqa kachun, imaynaq hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas, sapa p'unchaw t'antaykuta kunankuwayku, huchaykutari pampachaykuwayku, imayna nuqaykupas nuqaykumun chaykunata pampachaykusaq hina, amata kachiruwaykuchu watiqaymur manaykupaq, llallinraq tukuy malinkunamanta qespichiwaykunataq kachun Jesús. Muchaykusqayki María, Diospa graciawan tasqankanki, apunchis Dios qawan mikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta paqarimun Jesusaykiri qullanantaqmi. Santa María Diospa mama nuqayku sapakunapi mañapuwayku kunan wañuyku pachapipas. Wañuyniku pachakunapipas hinataq kachun. Gloria kachun Dios Yayapaq, Dios Churipaq, Dios Espíritu Santopaqpas. Minayawpaq karakunapas wañaypas mana puchkañaq pachakamapas hinataq kachun Jesús. Gracias, kachun Dios nenchisman, entonces nakaqtinqa siguisunchis kay programanchista, hermano Valentín. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo timas nataq kachun Jesús chayqa waykuna panaykuna Dios taytanchisman ya está mañaykunchishña chayqa qallarishunchis kay programanchista chayqa waykuna panaykuna kunan kakushanchis 14 de junio domingo p'unchay waykuna panaykuna munayta haykuykunchis panay kunanqa tiempo ordinario piñan kashanchis tiempo ordinario piñan iglesiachispaq kakushanchis omerta padrinchikuna acharkunqaku kunanqa chayta waykuna panaykuna kay p'unchaykunapi napaykusunchis radiokunata lluqsirimushanchis panaykuna Radio La Salle Urbamba hinallataq Radio Quebrada Onda, Radio Illari, Radio Virgen del Carmen de Paucará, haqay Huancavelica llaqtapi Radio San Cristóbal, Radio Poder Huaynas Quispicanchi llaqtapi, Radio La Merced Señor de Huanca San Salvador, Radio Amparaíz, Radio Municipal Colquepata, Radio Municipal Qasqar, Radio Ausangate Ocuncate T'inqui llaqtapi, Radio Municipal Paucartambo, Radio Limón Cuasapunu llaqtapipas hinallataq lluqsimushallanchistaq Radio Vidawasi, Radio Santa Lucía de Huancaran waykuna panaykuna Huancaran llaqtapipas uyarikamashunchis waykuna panaykuna chayna kaqtinqa nuqaykupas kaypin kakushayku panay personaykipas napayrukiya panay Anselma hinallataq panay napaykunki. Gracias, hermano Valentín. Ñari nuqapas purimushana kay provincia Paucartambo, distrito Huancarani, parroquia Virgen del Rosario, y kay sumaq p'unchawpi nuqapas kaypi tarikushani kay radio chawpinpi, hinalla nuqapas napaykusaq hinantin llaqtakunapi uyariqkunata, siempre paykunaqa kay t'anta churasqata hina uyarikunku kay taytanchis palabranta, importante nuqanchis almanchispaq, espiritual, siempre material kay kawsay vidapi. Entonces, hinantin llaqtapi uyarimuqkuna sumaqta siempre atención churaspanchis, maypiña tarikushanchis chaypas, wasinchispichu, ñanpichu, siempre taytanchis palabrantaqa uyarikusunchis, maki hinaspataq entendisunchis, hinas practicaman churaykusunchis, chayqa nuqanchispaqpas allinmi kanqa ñawpaqman purinanchispaq. Entonces, gracias Turay Valentín, entonces chayllataraqcha nuqapas kay rato napayrukuyman. Gracias panay Huancaran llaqtamanta payas visitaramasqanchis chayqa kaypi panaychis kashlantaq panay personaykipas napayrukuy. Gracias Turay Valentín, gracias ñañay Anselma allin hamukuykachun. Qankunapaqpis turaykuna ñañaykuna kunan domingo p'unchay Dios ninchispa p'unchaynin llapallanchis
Puririsunchis Santa Misaman temprano. Kankunata napay kamuykichis tukuy sonquywan y hatun marqakuy kankunapaqpis kachun. China karten waykuna panaykuna sumaqtaykuy punchaypiqa nisqankinapas pananis nisqankinapas Dios taytanchikpa wasinman Santa Misaman puririrsunchis manapash Santa Misa kanqachu llaqtaniskunapchayqa junio kuyninchikunaman takina q'ipiyusqa Biblianista aparikush waykuna panaykuna risunchis utaq kanqa encuentro espiritualkuna chaykunaman risunchis waykuna panaykuna chayqa chaynapunika kashanchis ima p'unchaykuna ñan kunan kashan ñan Cusco llaqta fiestamanpis chayaramushaña panay personaykipis ñachu wathiata mijurunkiña panay Anselma mantaqchu. Ari turay kay punchawkuna ña kay Corpus Christi kay punchawpa ari ñuqapas wathiata ña ruwarquniña entonces chaynacha hinanti llaqtakunapi kunan punchawkunaqa wariki wathiata wathiyaykushanku papallana punchaw papallana tiempoya kashan chayqa ari turay entonces hinallataq chay personaykipis turay ñacha personaykipis mijurunkichis entonces gracias Dios ninchis munaqtinqa siempre tiempopi kan tukuy imaymana ñuqanchis mijuykunanchispaq entonces aqnatia ñuqanchis Dios ninchistapas riqhatikunanchis imena materialmente gracias ñuqanchis hecho cuerponchispaq kan tiempokuna mijuykunapaq hinataq espiritualmente taytanchis palabrantapas sumaqta qawarispa kunanpas kaypi tarikushanchis entonces ñaña estudiantiskunata yanapashanchis espiritualmente hinallataq tukuy imaymana ruwayninkupi aqnaya kashan turay Valentin. Chayna punay panay personaykipis hermana Gladys willaywaykuqa imakunatan kunan ruwamushanki ñachu ch'uñuta ruwamushankiña manaraqchu iminan kanpas qasamushanchu manachu kanpas. Manaraq suna qasamushanchu papallataraq allayshanku ñuqapis ña wathiata mijoramuniña quesuyuqta sumaqta ensaladayuqta. Allimi panay chayqa siempre kunan tiempo kashan wakinqa chayraq qilla-qillanchayqa allishallankuraq wakinqa ñawa tukurukunay ñawarik papallaypis tukapu y wakinqa muhu aqllaypi aqna kashanku papa waqay chaypi t'awichikunankupaq aqna kashanchis waykuna panaykuna chayqa pero ashwanpas ña señor de Qoyllurtamanpis rirunchis ña pero ashwanpas amaya qunqarapsunchis señor de Qoyllurtaman hay veces con mucha fe rinchis riki chaymanataq mana Santa Misaman ripunchis noqa siempre ninapunin señor de Qoyllurtaqa Santa Misapi kashan chaypis suyamashanchis chayqa ñuqanchikqa siempre sapa domingo rinanchispuna kanqa ña Corpus Christi pasaruña wakin parrukunapiqa chayraqmi celebranku Corpus Cristitapas allimpuna chay kashan hinallataq waykuna panaykuna Cusco llaqtanchispas fiestamanpis chayaramullantaq chay qasalla chaypiqa hamunqa San Juan Bautista chay p'uncharayki chay waykuna panaykuna hina kaqtinqa china kashan waykuna panaykuna llaqtanchikkunapi pero kunan p'uncha ñuqanchis chayaramunchis Dios taytanchispaq siminta q'ipiykuspa chayta ñuqanchikpas ñawin chayaramusunchis imachatawanchu napaykusunmanchu imachatawanchu yapaysunmanpas panay Anselma chaychaman kunan takichawan haykuyrinanchispaq. Bueno, turay ñuqapas ñawpaqchata ari siempre kay radio chawpinta lluqsirishanchis hinaqa hinantin llaqtakunapi uyarimuchawanchis hinaqa siempre ñuqa valerikunipuni kay taytanchis palabrankuna ñawin chaykamunqa kay evangelio entonces siempre maquilla uyarisunchis amaya ñuqanchispis imaymanata chay rato rimaspachu pinsaspa o ima celularpi siempre atención kachun porque Dios ninchikwan seriedad kanan hay veces ari wakinninchik gustawanmi kay radio chawpinta pero mana hay veces imatapas entendinchis porque imaymanapi aphanasqa kashanchis wasipi maypipas chayrayku turay Valentin ñuqa kay evangelio ñawin chaykunanpaq siempre atencionta churaykusunchis hinantin llaqtakunapi huk ratuylla mana unaychu riki entonces si ruwashasun chayqa atención wayan makinchis ruwashanqa pero ninrinchis allinta uyarishanqa almanchispaq kay sumaq palabra sumaq taytanchis kikin rimaykuwasunchis kay radio chawpinta entonces chayllata ñuqapis turay niman entonces kunan takichawan chay haykuykusunchis turay Valentin. Costa panaykipiña sumaq mishkitayki wakinkunaqa tusuyrukusunchis wasinchispi costasqa waykuna panaykuna taytanchisqa kawsashanmi taytanchisqa ñuqanchikmanmi purishan waykuna panaykuna aunque manaña rikunchikchipas ñuqanchikmanpunin taytanchisqa kashan chirayku kusisqa tusuyrusunchis kay sumaq alabanzapi. Señor Dios mamosok takita takichis Paison ko ancuna Kunyukuypi yupaychaychis Tukaspa tususpa Takispa Dios pasukinta yupaychaychis Señor Dios millaqtanmanta kusikun Salmo 149 verso 1 Y estos cantos Solo para Cristo. Cantos y cantos
los cristianos católicos, redimidos por Cristo. Un saludo muy especial para el hermano Oscar Delgado, de la comunidad de Cuyucaya. Señor Dios manda que sonches, caspetiwas canchis manta, sapa puncho y un payaso, sapa puncho y un payaso. Sacha, sacha, marquicuna, taquen cago, Señor Dios man, buena guama y vericus pan, orpicuna, taquen cago. Sacha, sacha, marquicuna, taquen cago, Señor Dios man, buena guama y vericus pan, orpicuna, taquen cago. Saludos para Filmaciones AGP de Alas Gutiérrez. Jesús, José, María. Una sagrada familia, Jesús, José, María. una sagrada familia. Un saludo muy especial al profesor Lucio Tapara, su señora Maribel Santos Torres. Vamos, hermano, trabajando siempre por Chayabamba, por un destino mejor. Saludos para la hermana Sonia Puma, por Parobamba. ¡Qué bonito, qué bonito! Ayudamos al estudio Bueno sí que de Felipe Cuno. Písalo, písalo, písalo. Esa vueltita y otra vueltita. Con ganas, con ganas, con ganas, hermanos. Aquí, allá. Cristo reinará, Aquí, allá. Cristo reinará, Aquí, allá. Cristo reinará. Cosa baikuna panaykuna chayqa kuqmanta kuti ramunchis kaymi programa ikichis katikistakuna Rimaining. katikistakunaqa siempre riman imamantataq chismimantachu mana ashwanpas Dios taytanchikpaq simimanta chayqa Dios taytanchikpaq simintia kunanqa ñawinchaykusunchis sumaqta chayqa waykuna panaykuna makilla uyariyamusunchis kunan p'unchay mayqan cita biblicatan panay ñawinchasunchis a ver willaymankimanchu amahinam Kunan chay ñawinchasunchis llapallaykichis anotaykamunkichis Mateo capítulo 9 versículo 36 hasta el capítulo 10 pasarusunchis hasta 8 kam. rek alimi kusa capítulo 10 wakin una confundikunqachip Mateo 9:36 tukurakapumanas puakin ninkumana siginallanchis capítulo 10 man chimanataq versículo 1 hasta 8 kam waykuna panaykuna hina kaqtinqa kaypin San Mateopaq qillqasqan willarikuy Chaypin Jesús runakunata rikurkan mana michiqniyuq ovejakunata hina wiqch'usqata ch'iqichisqata chaymi paykunata khuyapayarqan hinaspami yachachisqankunata nirqan cosechanaqa ashkhapunin llank'aqkunata hichaqa pisilla chayrayku chaqrayuqta balikuychis cosechaman llank'aqkunata kachamunanpaq nispa Jesusqa chunka iskayniyuq yachachisqankunatan waqyaspa paykunaman atiyta qurqan mana allin espiritukunata runakunamanta qarqunankupaq imaymana unquykunatapas nanaytapas qhaliyachinankupaq chay chunka iskayniyuq apostolkunan sutinmi kaykuna karqan
ñawpaqkaqmi Pedro sutichasqa Simón, wawqin Andrés piwan, Zebedeo churinkuna Jacobo, Juan piwan, Felipe, Bartolomé, Tomás, contribución cobraj Mateo, Alfeo churin Jacobo, Tadeo, Celote nisqa, Acamanta Simón, Judas Iscariote piwan, paymi Jesusta hapichirqan, karqan. Jesus mi chay chunka iskayniyuq yachachisqankunata kachaspa, kay hinata kamachirqan. Mana judío runakunaq hallp'antaqa aman rinkichischu. Samaria provinciapi kaq llaqtakunamanpas aman haykunkichischu. Aswanpas Israel runakunaman riychis. Paykunaqa chinkasqa ovejakuna hinan kashanku. Rispataq willamuychis. Hanaq pacha qhapaq suyun sispaykamun nispa. Unqusqakunatan qhaliachinkichis. Lepra unquyniyuqkunatan qhaliachinkichis. Wañusqakunatan kawsarichinkichis. Supaykunatan runakunamanta qarqunkichis. Kay atiqa gratisllan chaskisqankichis. Gratisllatajmi quykichispas. Kaymi Evangelio willarikuy Kampa gloria kachun Apo Jesús llay. Chay qawaykuna panaykuna munayta rimariwanchis kay Evangelio rik mana nish hatun bastaqchu tinkuniraylla waykuna panaykuna rik chayqa entenderusncia imatan panay Jesús chaypi rikusqa pikunatan rikusqa panay chaypi Rikuranmi Taytanchik Jesús chaypi mana michiqniyuq ovejakunata hina wawankunata runakunata qhawariran ari ashkatachu pisitachu askata entonces chayrayku mana pay sapallan abastecita atirqanchu porque nishu aska huñuykurqanku. ajajo compasiones ponen que chuarimaybeqnes umanchariki nishu monaco son qoyo qhawarin kay taytanchis nuqanchistapas qhawariwanchis kunan p'unchikunapas anshanata kunan qhawarisharik hinaspa discipulunkunata imanisqan a ver nisqan castellano rimaybeqrik la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos nespa pisillan llank'aqkunaqa pero ashkhan qhawari misión ruwanaq kashan nespa waykuna panaykuna chaymantapas mañakusunchis nesparik chintachu manachu panay Ari mañakusunchis imapaq llank'aqkunata kachamunanpaq nispa. papanchis Diosta Ari. mañakusunchis nesparik chayqa waykuna panaykuna aqnata kay evangelio rimariwashanchis chaymantapas pikunatan chaymanta wajarin panay pikunatan Chaypin payriki aklarikun apostolkuna sutichasqata chunka iskiniyuqta yanapaqkunata aklarikurqan paywan kuska llank'anankupaq ñataq kamachinanpaq. Ajá, chayqa ima autoridadtan pay qoran chay apostolkunaman Atinintaya quykunriki Santo Espiritu k'anchaykunas paykunapas chay necesitaq runakunata yanapananpaq chay mana allin unquykunatapas qhaliachinanpaq hasta saqrakunatapas qarqunanpaq chaynataya taytanchis atiyta quykurqan. saqrakuna qarqunanpaq kay unquykuna hampinanpaq rik chaymantaqa waykuna panaykuna sutinkunatapas willariwashanchis kay evangeliopi pikunas kasqa Pedromanta qallarispa aqnata waykuna panaykuna chaymantapas taytanchis enviashan nuqniypiqa encargashan riki nimunkichis ñan chayramuña reino de Dios qanespa waykuna panaykuna aqnata waykuna panaykuna chaymantapas qhipachamanqa nishallantaq riki qankunan hampimunkichis kawsarichimunkichis nisunmanpas riki leprosokunata hampimunkichis chaymantataq saqrakunata qarqumunkichis nisparik chaytapas qhawarik gratis llanchashkishankichis gratisllataqmi qomunkichis nispa kunan p'unchik munaychata evangelio rimariwanchis panay chayqa hasta ratuchamancha allinchatapunt ch'uyanchayrisunchis imachatawanchis panay yapaysunmanpas anki evangelio rimawasqanchisman Ari kay evangelio rimawanchis nishu importante kay domingopaq kashan yaqapas 15 partimanta rimariwanchis ichaqa ojalá qayllanmanta sumaqta rikunalla ashwanta analizarsunchis ñataq entendiykachisunchis riki nanti llaqtapi uyariqkunaman porque importante imana nin última pari nisqan hina gratis llanchaskirqankichis gratisllatajmi mana taytanchis hayk'aqpis cobrawarqanchischu
hay veces kay pachapi kanya, entonces sutinta niwanchis, entonces kay kunate aschatawan entendikusunchis, Turay Valentín. Ari kusa panay personakipas hermana Gladys y matawancho resaltaba pues iman kipis son con gama panay Gladys kay evangelio son con champone con apunche reflexionando por palabras tacho resaltar pas. No kani manki evangelio peri mashawanchis más llamado no vocación anchina nesqamanta no kanchis llapanchis Dios ninchis wahakuanchis llapanchista no kanchista llapachanchis wahasqa kashanchis Maymanta no kans wahasqa panay kachroma la trabajar a trabajar. la mies no Ajá. Dios ninchis nuanchis llankananchis llapachanchis wahasqa kashanchis desde familianchis humanta pacha comunidad tiasqanchis manta llank'asqanchispi parroquiakunapi maypi kasqanchismanta manta mana Dios ninchis ashwan mañawanchischu ima hatun o carro viajaytachu sino noqanchis kay tiasqanchis ladunchis uhumanta pacha llank'ananchispaq. Ajá, kusa panay cheka wasipipas hasta wasipipanpas siempre wahasqapanay kashanchis. Sisuriki no kans mana allinlla trabajoman cheka mana arik pero ashwanpas taytanchisqa allin riwaymanpanay wahashawanchis. Chipas kallamanta pero ashwanpas chimanta pacha qallarin hinayataq kay misión gasllantaq evangelizarik Diospas siminta rimasqapas. No kanchis wahasqachu kaysoman panay ki radio primaysoman echa manachu. Riki wahasqa kashanchis noqanchispis kay radionchispa ujunta noqanchis evangelizashanchis Dios ninchispa palabranta yanapashanchis wawa masinchiskunata wakinqa yarqasqaraq Diospa palabramantapis kashanku. Ajá, cosa, chinatapan waykuna panaykuna intendishanchis. Entonces llapanchis panay kanchis wahasqa chaytanin siri kasllunpiqa vocación nasparik vocación padrinskunapaq padre kanankupaq hermanakuna kanankupaq pasuk vocación anchitanchi invocare anchitamanta hamunchirimay latin rimaymanta entonces chitaninko vocación pero no kans kichwarimaypaq ninsia taytanchis wahamashanchis wakindaqa chaqaytapas padre kanankup joveniskunata wahamullankumana wakindataq hermana kanankup wakindataq catequista kanankup wakindataq radio premanankup wakindataq instrumentokuna tokanankupaq wakindataq takinankupak warmitapas qharitapas echa panay Anselma qharletachu wahaman Dios taytanchis. Mana llapatapuni wahawanchis taytanchis igualpaq mirikintipis llapanchispak entonces manan mayqillantapas aqllawasunman taytanchis purik igualta waqllawanchis aswantaraq kay sufriq wawankunata waqllawanchis aswantaraq imaymanan sasachakuyniqkunata waqllawanchis taytanchisqa kay palabranta uyarinanchispaq utaq qatikunanchispaq. Kusa panay cheka astawan kunamqa aqriramunanchispaq kaypiña sumaq mishkitaki napaykuykuna llapan decanatura uyarikamachanchis Paucartambo, Kishpicanchi, Akumayo, Paruro, Anta, Urbamba, Quebrada Honda, Calca, hinayataq kay Cusco llaqtansupas Sagrario, San Jerónimo llapan decanatura waykuna panaykuna uyarikamachanchis Monseñor paypaqpas napaykunchis siempre uyarikamayku nespa niwanchis waykuna panay hinakaqtinqa kaypiña sumaq alabanza. Ministerio de Música y Alabanza de Encuentro con Cristo y María presenta su segundo volumen de música cristiana, la hermana Justina Dau Cárdenas. Y esto que dice, sí señor, escucha hermano. Te doy gracias, Señor, por la vida que me diste. Te doy gracias, Señor, por la vida que me diste. Te doy gracias, Señor, por el amor que me tienes. Te doy gracias, Señor, por el amor que me tienes. Gracias, Señor Jesús. Salta para Cristo.
Jerónimo. Estas bonitas alabanzas para todo el Perú. Yo te prometo, Señor, vivir según tu voluntad. Yo te prometo, Señor, vivir según tu voluntad. Yo quiero ser, Señor, tu hija misionera. Yo quiero ser, Señor, tu hija misionera. Ayúdame, Señor, llevaré tu santa palabra. Ayúdame, Señor, llevaré tu santa palabra a los pueblos que no conocen tu palabra. A los pueblos que no conocen tu palabra. Hermanos míos, yo te anuncio la palabra de Cristo vivo. Jesucristo a ti te dice: hijo mío, cuánto te amo. Hermanos míos, yo te anuncio la palabra de Cristo vivo. Jesucristo a ti te dice: hijo mío, cuánto te amo. En el marco musical tenemos en el reguito el hermano Cruz Damiano, en el teclado hermano Richard, en el bajo electrónico tenemos al hermano Michael Altamirano, en batería a Alex Altamirano, en los timbales el hermano José Ortiz, en la voz vuestra hermana Justina Tau, y la hermana Judy Maritza Tau, Kenny Fiorella Tau, en la animación vuestro hermano Edgar Contreras Ríos, el asesor espiritual Padre Bernardo Arévalo Pastor. Unida más, churrita más, una vueltecita. Cosa baikuna panaykuna kaypiña kutiramiku programa ikichis Katikistakuna rimayni. Catequistakunaqa siempre Dios taytanismanta rimakun chayqa waykuna panaykuna kunan p'unchi ñawincharanchis Evangelio Mateo Evangeliopi munayta waykuna panaykuna rimapayllawanchis imina nuqanchis waqasqa kashanchis taytanchis waykuna panaykuna qhawarillantaq llaqtakunata compasiónwan kay kuyakuy sunquwan waykuna panaykuna hina kaqtinqa chayta nispaya kunanqa masta entendinanchispaq huk mensaje huk nasumamos waykuna panaykuna reflexión tachurayman sunchis hermananchis Anselma Pernaykipas imagina Dios se venta compartiwayku hermana. Bueno, Valentín Ari, kay sumaq alabanza tuirikunchis, kunanqa kay taytans palabrantas suanta entendiku sonchis Ari, imaynan kay evangelio nisqanhina, taytans Jesús kay punchawq pay kikin purisharan llaqtanta, hinallataq chay Dios yupaychana wasikunata, chaypin rikuran rikasqa unqusqakunata, llakisqakunata, yarqaypi ch'akipi kaqkunata, imamanta Dios pasiminmanta. Hinan paypas Dios pachurin kasiaspa llakikuywan qhawariran kay runa masinchikkunata. Aqnaya kunan tiempo pasari hinanti llaqtakunapi yarqaypi ch'akipi mana puniraqmi chiqaqtachu kay taytans palabranta entendishan runa masinchikkuna nishu askaraq faltan ari uyarishaspapas qhawashaspapas qunqarapunku entonces mana aswanta yachaykachik kanchu entendikachik kanchu hinacha kunan punchawpis taytanchis qaqnata llakikuywan siempre qhawariwanchis sapankuqninchista hinacha sapankuqniykita hay vez comunidadkunapi sintikunchis imata ruwasaq hay vez mana hay vez padrikunapas tarikunchu hay vez chaypi ñakanku chaypis mana tiempuyuqchu kashanku paykunapas entonces mana piman hay vez acercayta atinchishchu entonces pero gracias a Dios taytanchis kay radio chawpintapas rimapayawanchis amaya ñañaykuna turaykuna llakisqachu sentikusunchis siempre nuqanchis práctica maya churakusunchis práctica faltawanchis nishu kay fe ninchis hay vez pisiyapun chiriyapun
hina hay veces mana nuqanchis kikinchis kallpachakuyta atinchishchu, hay veces huqllata munanchis yachayachinallata, hay veces nuqanchis nasinan kay taytanchis palabran, maytacha taytanchis llakikuywan qhawaykuwashanchis, pero nuqanchis ya tiempuchataya t'aqaykusunchis, valorta apisunchis kay taytanchis palabra allinta entendenapaq, mikuykunapaq, gustayunapaq, manaynak toda la vida chayrik aqnalla purisunchis, hinan taytanchis rikinirqan qhawariran ari, kusichana aska puningasha, kusichana aska kashan ichaq llank'aqkuna pisilla. Entonces, hay veces chaynan kunanpas tarikunchis ariqa tiempo askaya purisharanchis, ichaq wakininchis qarik pisikallparanchis, pero taytanchispaq manan chay hinachu ankirik misk'akunchis laq'akunchis chaypis sayarisunya puririsunya Diosqa chaynatan kaypin kashani waway nispa waqyashawanchis sapankuqninchista. Entonces nuqanchispis mañakusuyan llank'aqkunata aswanta kachamuwananchispaq, llank'aqkunata aswanta nuqanchis chaninta riki kay chaqrata llank'ananpaq. Hay veces imaynata niswanman, hay veces kan llank'aqkuna, pero imaynari kay pachapipas llank'anchis wakin hawallanta llank'arunchis, sunqu llank'arunchis, mana alcantuchu llank'arinchis, anchaynay hay veces espiritualmente llank'aqkunapas mana chiqaqtachu yachaykachuwanchis, entendiykachuwanchis, hinaspa nuqanchispas mana allintachu entendinchis, mana allintachu sunqunchis uqpichu tajaykun Dios palabran. Entonces chaypaqya mañakusunchis pita, kamaqninchista rik mañakusunchis, qhispichiqninchista Espíritu Santo yanapayninta, sumaqta kay michiqninchikunapas rikchiqaqta yachaykachuwananchispaq, entendiykachuwananchispaq, ari nuqapas kay p'unchawkuna qhawariniya hay veces padrinchikunapas, paykunapas ninkuyayan qankuna yachaychis, qankuna yachaynkisñataq catolicochu kankichis manachu, hay veces mana wakin chaynatachu qhawarinchistaq, porque mana igualllachu kanchis, wakinninchis usqhaya entendiykunchis, wakinqa mana punitaq entendinchishchu kay taytanchis palabranta. Entonces nuqanchispas necesitanchismi pacienciawan yachaykachiqta, ¿no es cierto?, allinta entendiykachiqta. Entonces gracias kay radio chawpintapas rikinayatka escuela de catequispi, Padre Bernardino, Valentín, no sé kay llank'aqkuna kasyanku paykunapas ñataq catequistakunapas sumaqta yacharichiyanku, ichaq chaykunata nuqanchis allinta entendisunchis, ama yanqapaqchu tiempota usuchisunchis, aswanqa kay taytanchis palabran sunqunchis tajayochun, hinataq nuqanchis ñataq rik llank'amusunchis, comunidadninchikunapi hayka necesitashanku nuqanchis yachashanchis saber pikunan espiritual, material, faltashan kay evangelizana, llank'ana. Entonces chaykunapi llank'ananchis kashan, ichaq taytanchisqa mañakushanmi y nuqanchispas mañakushanchismi taytanchista, y nuqanchistaq charik mañawasunchis imaynata llank'ashanchis, manataq kay llank'anapi kashan ni padrillachu catequistallachu, aswan llapanchismi llank'ananchis, bautizadokuna, casadokuna, kay sacramentokuna chaskiqa llapanchis llank'ananchis, ankitakispa, tukaspa, rimaspa, yuyaykunata kunakuspanchis, yanapanakuspanchis, kallpanchanakuspanchis ya llank'ana kasha. Hay veces aqnapi qhawarparinakusunchik mana hayk'aqpas kay espiritual trabajonchis purinqachu, porque hay diablo mana puninchu, inas imayman ladunmanta hay veces wajichiwanchis. Entonces may llakikuya hermano Valentín kay hay veces kay trabajopi mana rika hay veces ninchik nuqanchis riki faltawanchis llank'ananchis, kay kusichakuna nishu aska kusichana kashan. Entonces chaykunata nuqanchis kay evangelio riki rimariwashanchis hermano Valentín. Kusa panay chayqa waykuna panaykuna nisqan hinapas faltan punin kay trabajadorkuna, paykunataq trabajador kaman, waykuna panaykuna huqniypiqa manacha padrillanchischu ari paykunapas, pero manacha catequistakunallachu, ashwanpas llapanchis puna waykuna panaykuna kay tatsuman kay trabajador huqniypiqa allin ruwaq waqasqa kashanchis. Hay veces que mundupiqa mana allinllata imatapas ruwashanchis runaqa, pero allintaqa llapa punilla ruwayta atisuma, pero waykuna panaykuna chay faltashawanchis. Chayta nispaya personaykipas hermana Gladys, yapayamaqchu kay evangelioman amahina personaykipas rimaywayku. Gracias Turay Valentino, munayta kay evangelio rimapaywanchis, ñañanchis San Silvapis munayta rimapaywanchis nisqanhina, ashkan faltan llank'aqkuna, ashkan waqasqa kanchis, pero pisilla llank'ashanku,
noqa ñañaykuna qankunata kallpanchaymi wikichisman llapanchis llank'asun Diosninchisqa llapachanchista wajakuwanchis llapanchismanmi bautizakuranchis chaypi donninchiskunatapis qurawanchis llapanchis chay doninchista ama p'ampasunchischu llapanchis kuyapaysunchis wawa masinchiskunata chikaqtapunichu ñuqanchis kuyapaysanchis imina ñuqanchista Diosninchis kuyapaywanchis munakuwanchis chinata chikaqtapunichu wawa masinchista sufriqkunata ñuqanchis kuyapaysanchis icha kusikushanchischu ay payqa millaymi karan chayqa unquruntaq payqa kusa wañupun payqa millaymi karan chinatachu mana chinatachu ñuqanchis ruwananchis ashwanpis Diosninchista siginanchis imina pay hatun kuyapayakuq pampachakuq hasta llank'ananchis iminata ñuqanchis llank'anchisman niwanchis riki llank'ananchis hasta visitay sufriq masinchista visitayuspa enfermukunaman visitayuspa unqusqakunata visitananchis allin rimaykunawan alientukunata qunanchis huk abrazo kusikuyta apananchis anchina kusasta ñuqanchispaq Diosninchis munan llank'ananchista mana nishuk hatun kusaskunatachu mañawanchis sino cosas sencillas desde nuestras casas chayatacha ñuqapis niyman Turay Valentin. Cosa panay chayqa waykuna panaykuna hinakaqtinqa ñataq riki karamushanchis uchukaymanya yaqapi chayaramushanchis chayqa waykuna panaykuna kunanqa Dios Taytanchispaq alabanzanantaqa chaskirusunchis tusuyrusunchis waykuna panaykuna alabasunchis Taytanchista chinakaqtinqa kaypiña sumaq miski taki. Arriba las manos, dando palmas al Señor.
wayqikuna panaykuna kay piña catequistakuna Rimaining. chayqa waykuna panaykuna sumaqta taytanchispaq simintata ahqirimushanchis kunan p'unchay llapanchismi kanchis waqasqaqa imaman taytanchispaq ñan ñinpi purinanchispaq en el camino del Señor. Chayqa waykuna panaykuna amapuni sentikusonchu menospas hay veces catequista masiykunapas sentikunku menos hay veces comunidadpas manchakachakunku ari pastorkunan haykuramun haqayna hina nispa waykuna panaykuna ashwanpas manan manchakunanchischu ñuqanchis kanchis allin ruwaqkunaqa huk autoridad hina waykuna panaykuna kay autoridad quwasqanchisqa manan hamushan runamantachu pimantachu taytanchismanta hamushan Dios taytanchismanta chayqa waykuna panaykuna manataqmi sentikusumanchu nishu hatunpas ni menospas ashwanpas kanchis Dios taytanchismanta puriq runakunan hinakaqtinqa ánimo catequista masiykuna qankunapas rikch'arisunchis ama puñusunchikchu kay ñan kushkamatapiña kashanchis imallan ruwasqanchis kashan ñachu prepararonchishña ñachu parroquiapi imaltapas ruranchishña ñachu radioman rishanchishña ñachu huk wasllatas visitarushanchishña ñachu waykuna panaykuna imallapas organizaranchikchu encuentrotachu kanpas ichari cursotachu mañakushanchis ichari riki padretachu posashanchis ichari riki templopichu limpiamushanchis imata ruwashanchis waykuna panaykuna catequista masiykuna ichari waykuna panaykuna aqllachu kashanchis ñuqa catequistan ganas amaya chanaykamanchu hinakaqtinqa Panay Anselma, Panay Gladys, personagispas yapaysunchis hinaspa tukupi pachamana tukushanchikqa kunanqa despediakapaq hinaña kay mensajeta qoysunchis Panay Anselma personagiñataq yapay wayku. Bueno, turay Valentín, aschatawan kay evangelio manta, matipayasunchis ari, hinayarik taytanchisqa kay yachachisqankunata riki utaq kay apostolkunata rik aqllakurqan chunka esquiniuqta, entonces paykunata imapaq aswanta yanapaqninta paykuna riki yanaparan taytanchis Jesusta ichaqa ñawpaqtaraq yachachirqan chaymantaqa rik payñataq kachasha entonces ñuqanchistapas aqnataya taytanchis rik waqllawanchis kay escuela de catequismo nisqaman hinantin provinciakunamanta comunidadkunamanta hay veces aqna imaynan kay apostolkunapas manan paykuna allin profesionalchu karanku paykuna waqcha runa karanku paykunapas campesino pescador chay impuesto cobra imaymana clase kashanku entonces aqnata ñuqanchistapas waqllawarqanchis imaymana clase genioyuqta imaymana yuyayniyuqta ichaqa taytanchis rikayuqpi corrigiwanchis imapaqtaq ñuqanchis hamunchis taytanchis palabramanta rimananchispaq entonces chayraykuya siempre Valentín nisqayman manan manchakunanchischu manan p'inqakunanchischu llapanchisma rikay pachapi kuchiyuqkanchis manan perfectochu kanchis pipas ichaqa yanapanakunchis espiritual material imaymana formapi hinan kay apostolkunaqa riki paykuna taytanchismanta uyarisqankuta riki rimanqaku chiqaqta hasta el último hinan ñuqanchispas sayananchis hasta el último chaymanta riki taytanchisqa riki kamachishan iskaymanta hina sapanka comunidadkunaman llaqtakunaman kay tiempo kamachiran iguallataqa ñuqanchispas kay tiempo kanchis kamachisqan kanchis mana kamachisqachu llank'ananchispaq ruwananchispaq imaymana formapi ñañay turay mana niwaqchu rik mana ñuqa atinichu liyta mana ñuqa sutinchayta atinichu mana chayllachu kasha aswanqa imaymana formapi siempre kashanpuni llaqtanchis ujupi ancianachu waqcha wawach viudachu kashanku imaymana unqusqachu paykunaman visitayuspacha paykunata rimayuspacha paykunata yanaparispacha imaymana clase sasachakuyniyuq kashanchis paykunaman acercayuspacha Santa Misaman waqyaspacha imaymana formapi kashan yachachinakuyqa entonces ñuqanchis siempre llankasunchis taytanchisqa siempre aqnatan kamachiwashanchis yachachiwanchis ari Padre Bernardino paypas riki sumaqti escuelapi llankarin kay catequistankunawan kuska ichaqa imapaq ñuqanchis yachachiwanchis chaymantataq riki llaqtanchiskunapi ñuqanchis ñataq llank'amunanchispaq rimarimunanchispaq chaymanta nin riki ichaqa aman chay judío runakunamanqa judío runakuna hallp'an marinkichishchu imayna kunallan nisharan rik Valentín hay veces niki kay hermanokunapas pastorkunapas wakinman pisikallpata qhawaspaqa rik churakuwanchis imaymanata riki rimapayawanchis mana paykunawan chukatiyananchispaq ñuqanchispaq kanchis si ñuqanchis kikinchis yachakushan ñuqanchispaq askha llank'anaqa kashan kay llaqtanchis ujupi huk llaqtakunapi mana llaqtallanchispichu entonces maypipas libre ichaqa ñuqanchisqa llank'asunchis kay riqsinchisña pikunan verdaderamente necesitanku mana hatunchakuqkunachu mana yachay sapakunachu
wakinqa maskhami runariki yachayllata milagrollata maskan pero manataq sunqunpiqa imapas kanchu payqa purikuqlla kakun. Entonces taytanchisqa niranriki Samariaman asun haykuychis porque yacharan taytanchis chaypiqa entenderanku chaypiqa de repente karanku chiqaq Dios sunquyuq chiqaq Dios necesitaq runakuna anchayna kashami kunapas comunidadkunapi kay hinantin llaqtakunapi paykunamaya yachachisunchis rimapayasunchis kay taytanchispaq ovejankunaqa necesitashanmi kay taytanchis palabranta hinallataq ninriki ama qankuna qullqillapaqchu aswanpas imayna gratis chaskinkichis gratislaya quykunkichis. Ari nuqan hinallantaq ama imatapas apankichischu mana necesariochu imapas apananchispaq porque taytanchishwantaq purikushanchis chayqa mana imapas caminopiqa faltankachu. Entonces chaynan kay taytanchis palabran ichaqa ratulla urariki pasariwasunchis. Entonces Turay Valentín, entonces hermana Gladys, entonces ojalá kay taytanchis palabranta riki más inskuna entendikamunman kay radio chawpinta, entonces paykunapas riki aswanta practicakunkuman imaraykuchus kashasqanchis nuqanchisqa taytanchishwanmi kashasqanchis chiqaqta rimananchispaq mana manchakuspa mana p'inqakuspa ichaqa nuqanchis pacienciawan compartinanchis kay Diosninchis palabranta riki Turay. Gracias panay chayqa chay mensajita apakusunchis waykuna panaykuna ama manchakusunchishchu nuqanchis kanchis enviados nisummancharik apóstol hukniypiqa taytanchispaq runankuna allin ruwaqkuna waykuna panaykuna trabajadorkuna serviqkuna kashanchis catequistakuna hinallataq llapan runakunapas kallasunman punay waykuna panaykuna chayqa siempre kuyarikamushanki sapaq manapash catequistaraqchu kanki qampas invitas kashanki wayqi panay hinakaqtanqa hermana Gladys personaykipas rimaywaykuwan pishi simillapipas kay evangeliota reflexionaspanchis tukuyapusunchis. Gracias Turay Valentín. Amaya ñañaykuna turaykuna qunqasunchishchu nuqanchis waqasqa kashanchis llank'asunchis Diosninchispaq viñanpaq llank'asunchis llapallanchis munanakuspa chita Diosninchis munan nuqanchis munanakunanchista sichus nuqanchis k'aminakunchis o chiqninakuypi kawsanchis sapa unchay nuqanchis chaywan chakatashanchis waqmanta Diosninchista. Entonces mañakusunchis sabiduriata Espíritu Santuta imina kawsananchismanta iminata llank'ananchismanta y imina nuqanchis ejemplo kasunchis runa masinchispaq chaykunamanta mañakusunchis Espíritu Santutapas. Chayqa panay gracias nisqaykipas waykuna panaykuna nuqanchismi mañakunanchis niwashanchis hermananchis chayqa mañakusunpi nuqanchis hay veces manaya imanata hay veces nuqanchis kay pachapi rikunchis pero mana nuqanchis mañakunchischu. Por ejemplo waykuna panaykuna nuqanchis nuqapas ultimuchata rimayarqaykichis waykuna panaykuna kunan p'unchaykunan runa masinchiskuna siempre quejakunku siempre ninkupuni kay irqikuna mana napaykunkuñachu nispa kunan tiempo runaqa nishu millay runa nispa kunan tiempo runaqa suwallaña nispa no sé kunan tiempo runaqa machaqllaña nispa ñawpaqman allanachu karan nispa. Entonces quejakunchis y waykuna panaykuna manan nuqanchisqa quejakunanchischu kashan ashwanpas wayqiy panay taytanchis waqashawanchis invitashawanchis nuqanchispas chay kay mundupi huk pisillatapas allin ruwananchispaq wayqiy panay imatan ganasunman quejakuspallanchis imata nuqanchis rikuspallanchis ganasunman hay veces nuqanchis rikuncham familia maqanakuqta machaqta problema puriqta hay veces rimarillanchis ch'ijmita nila hay veces rimarinchis pero wayqiy panay hayk'aqllapas pensarirankichu kan a ver iminatataq solucionasunchis kay problemakunata nispa nirankichu ninanchis iminata solucionasunchis nispa chaymantan nacen chay vocación wayqiy panay chaypin wajamushawanchis taytanchis qhawachishawanchis kaynaniraq problemakuna kashan pero manacha nuqanchis problemas solucionasunmanchu llapan problemata pero wayqiy panay kay misionerakunaqa imamami waqasqaranku kay saqrakunaq qarqunanpaq kay unquykuna thanachinankupaq imimana ruwanankupaq nuqanchispas kaqllataq waqkuna panaykuna kay mundupi kay pachapi kawsanchispi waqasqa kashanchis taytanchiswan kushka primerta convivinanchispaq chaypaqmi kashan escuela catequesis chaypaqmi kashan seminario chaypaqmi kashan curso de formación chaypaqmi kashan encuentro chaypi yachanchis taytanchiswan convivishanchis Santa Misapi paywan kushka kashanchis chaymanta paywan kushka kaspaqa lluqsinchis kanchis enviado kachasqa mayman hawaman imata ruwananchispaq saqrakunata qarqumunanchispaq ari wakinkunaqa niwashankuña
iminata nuqara saqrata qarquyman padrikunallama chaytaqa ruwankunaspa exorcismo riki sutichayqa compañía riki manachu Ari. exorcizanku riki padrenciskuna kan kay Cusco llaqtapipas kanyan el señor obispo riki obispunchis Richard Daniel pay primer riki kashan chamanata huk padre encargasqasllantaq exorcizanku saqrakunata qarqunku ari pero ashwanpas catequistakunapas llapan runakunapas saqra qarquytaqa atsunmanmi unquykunata hampitapas atisunmanmi iminata wayqkunapanaykunan maypachas nuqanchis confesakunchis maypachas Diosman purinchis maypachas Diospaq sirvinta qawanchis chayqa wayqiypanay saqraqa nuqanchimanta iskapakumi maypachas comulgakunchis taytanchispaq cuerpunta chayqa saqraqa manan achuywayta atawanchischu ari nishutan tintawaytaqa munawasunchis chay allin purikuq runakunatapuni mastaqa tintayta munan saqraqa chayñuta mana chay machaqkunatachu mana chay fiestaman puriqkunatachu chayqa nuqaq ñan nispa nin saqraqa chaykunaqa nuqaq amiguykunañan nispa pero ashwanpas nuqanchis kashanchis riki de todas maneras nuqanchis lluqsipakunchis riki radiollapipas o catequista kaypipas puririnchis encuentromanpas o tuqaqchu kanchispas takiqchu kanchispas o mañakunchis sabapunchay chay runakunatan saqraqa chiqaqtapuni tintashan pero wayqiykunapanaykunan chaypaqmi nuqanchis kananchis fuerte chayraykun wayqiypanay kashan confesión chayraykun kashan kay Santa Misapi taytanchispaq cuerpo yawarnin mijunanchis chaywanmi kasunchis wayqiypanay fuerte taytanchispaq siminta ñawinchasunchis wakinkunaqa niwanku mana ñawi rikunchu hermano hay veces chaynaya hay veces ñawinchis laqayarun kay taytanchispaq simin qhawananspaq ashwanpas hapikunallanchikpas kashanmari jovenchanskuna paykunawan ñawinchakuchikunman mamitaña kashanchikpas kuraqña kashanchikpas ñawinchachikusunman chayqa waykunapanaykunan huk niypiqa Dios waqachawanchis allin puriyman nuqanchikmanta dependen manan señorqa obligacionmanchu maypachas qan personayki kunan catequista kashanki huk puncha niwaq mana nuqa purisaqñachu mana pipas rugasunkimanchu qunqushaykichu pipas hamusunkiman padrikichu mana hamusunkiman depende de uno mismo nuqanchis chayta taytanchispaq waqasqanta continuananchis wayqkunapanaykunan hina kaqtinqa chaynan chay kashan ama ya nuqanchis kay p'unchaykuna puñushasunchikchu ashwanpas taytanchis waqasqanmi kashanchis taytanchispaq discipulunkunan kashanchis ruwasunchis allin ruwayta wasimanta pacha hay veces nuqanchis rimasunmanmi radiopipas nuqanchis takisunmanmi Diospaqpas alabanzakunata takisunmanmi pero wasinchispitaq k'aminaykusasunman wasinchispitaq mana allinta ruwasunman chayqa ishkay uya hina chay kaman chayqa waykunapanaykunan reparaykusun siñintapas chayqa vidanchikwanpas evangelizayta atinsunmanmi vidanchismi mastaqa riman waykunapanaykunan kawsayninchismi iminatan familianchiswan kawsanchis iminatan wawanchikkunawan kawsanchis iminatan comunidadninchispi kawsanchis tuta p'unchay anchaykunan wayqkunapanaykunan nishtaq riman wakchakunatapas yanapayanchischu manachu anchaykunan Dios taytanchikmantaqa riman wayqkunapanaykunan chaypaqmi kashanchis waqasqa entonces wayqkunapanaykunan llapanchismi kanchis taytanchispaq waqasqankuna taytanchis kushka puriyta munan taytanchismi nisitasunki taytanchispaq makinmi kashanchis huk runa masinchista ramparinanchispaq huk runa masinchista animarinanchispaq huk runa masikita rimapayanaykipaq Diosmanta rimapayanaykipaq qanmi kashanki huk niypiqa Dios taytanchis simikita mañakuyta munashan wayqiypanay Dios taytanchisqa purishan qanpaq chawpikitan chaytan nishawanchik kunan p'uncha wayqkunapanaykunan chayta katinqa panay Anselmo personaykipas kunanqa despidiyakapsunchis yan napaykusunchis pitachu kanpas hinaytaq hermana Gads personaykipas despidiyakapsunchis ñan kunanqa tiempo pacha tukurakapunñam. Gracias Tore Valentín ari nuqanchis ñapuchu kaymancha yarapunchis chayqa nuqapas ari despedikusun chayqa nuqapas ari ñawpaqchat siempre ari oración inicio importante ojalá chari kay punchaykuna kay pareja familia iglesia doméstica nisqa siempre kanan pone oración semana oración kaqtinqa imaynaya kawsayninchis kanqa chaypi aypis chulmi punchis chaypi aypis pisi pisiman chiriyayka punchis entonces chayrayku aypis siempre valikamuykichis nuqapas kay radio chawpinta hinanti llaqtakunapi aypis hayka parejakuna aypis qunqaylla chulmi punku hayka kay sacramento kuna chaskiyuqmi qunqaylla kay diablo mana puñunchayrayku siempre kachun pone oración oración es importante kawsayninchispaq huk medicina entonces chayna kaqtinqa allincha kay kawsayninchis familianchis ñawpaqman puririnqa ima unquyña ima saschakuyña kaqtinpas siempre ñawpaqman puncha lluqsinchis taytanchis munayninwanqa chaq siempre oración ruwaspa purikusunchis ari kay domingo punchawkunapipas ari nuqapas napaykusaqya chapas chamana uyarimuwashanchu rik Padre Alberto Lucana
hinallata kay Huancarani llaqtapi arillapan uyariqkunata ayves pisi-pisiraqya arimana radio tallintaraq churikinashanchis. Entonces Dios nismunaqti kay p'unchawkunacha allin programas lluqsishanqa, entonces ña paykuna uyarimunqakuña. Entonces hinantin llaqtapi uyariqkunata ñuqapas llapallaykis napaykamikis manacha suti-sutimantachu, hinantin provinciakunapi, comunidadkunapi, a ver ima ruaypipi ña kashaspapas kay p'unchawkunapi siempre ñawpaq llamanpuni taytan mañaykuspaq ima ñaykani kaqtin purisonchis. Entonces gracias kachun Señor Diosman, ñuqapas ari kaypi tarikuni. Gracias Valentín, gracias hermanos. Entonces gracias kachun Dios ninchisman, gracias hermano. Gracias hermana Checa, Cotemuneca mañana siempre bienvenida. Llapa exponen catequista masiykuna añin hamukuy kachun kay programas catequistagonos rimañiman no kachun na para kusaq nasa hamorolloaqmi hermano. Mana no kaykuraqchu wahamikuma normal wasikistaq vistaragamas puñuruwaqchis mapas kay escuela catequesis rural kashani Cusco llaqtapi rikusqaykisina Plaza Pampachapi rikwaykunapanaykunan hinakaqtinqa napaykunchis directorninchis padre Bernardino paypas siempre yanaparishawanchis tanqarishawanchis kita ruwasunchis saqayta ruwasunchis aqna waykunapanaykunan Diospaqqa allintapuni ruwasunchis. Panay gracias personaykipis despediakapuy. Gracias Turaykuna, gracias ñañay Anselma, visitaymasqaykumanta, gracias Turay Valentín, programanchispis tukuyni manchayaykapuña. Entonces ñañaykuna Turaykuna noqanchispis mañakuspalla ñawpaqman puririsunchis, mañakusunchis llapalla Diosninchispaq llank'aqkunapaq, catequistakunapaq, sacerdotekunapaq, religiosakunapaq, llapan parroquiakunapi yanapaq jovenkunapaq llapallankupaq mañakuspa kasunchis ashwanta kay Diosninchispaq chakran wiñananpaq. Chillacha noqaq rimaynipis kanman. Gracias. Gracias panay hinakaqtinqa mañakusunchis padrinskunapaqpas hinallataq seminaristanskunapaq hinallataq waykunapanaykunan wawanchikkunariki ña tukurushaña secundaria paykunatapas enviasunmami riki seminarioman paykunapas padrepaq estudiamunankupaq huk semanallapas Cámara Discernimiento Vocacional huk semanalla paykuna rinku seminariota iminas rikumunkuya experienciata paykunas hapimunku haykaqmi ruwanku kay febrero killa. Entonces chaypi enviaba huk semanalla chay paykunapas rikumunkuma o gustanman chayqa quedakamunkuma padre kankuma waykunapanaykunan nuqanchis wawanskunata chaynata enviasunmami pimantaq nuqa contactakuy manawaq padrellanismaya mayqan padremanpas parroquiaykiman achuyunayki otaq nuqaykumanpas tapuywanaykiku mayman nuqa enviayman wawayta warmi kaqtinpas igual nuqaykuman o padrekunaman nuqa enviayta munani wawayman munashan hermana kayta o padre kayta. Waykunapanaykunan hinakaqtinqa tukuyapunchis kay programanchis catequistakuna rimayni. Waykunapanaykunan expansionchis Gloria yapaq churipaq Espíritu Santo paqtas kachun Imayna ñawpaqpas karqan kunapas ñañaypas mana puchkanay pachkamapas senataq kachun Jesús. Dios Yaya, Dios Shuri, Dios Espíritu Santo tiempo hinataq kachun Jesús. Tupakunanchis kawaña. Punya